Nale tiangi. Where you are? Waya. Kitomme. Ba go tla ba dala ba se go batla ntshwaetsa. Khidi. Ai ko. Ha ba go tlele. Yeah. Ha ke le go ma ke tome ke toma ke tla ba se go mo dira ma se go mo. Ha ka fitla go ma ke amogetse. Ai kubietsa fela mo na le mo re kubietse re kubietse. Ke kana bona ka ye. Ana ke le tsatsi la le. Ndade ye sona nyolo. Taba ke matsatsi a mashome a mane ka magapase ka ehlile o nyolile. Sa ditse ka le tona. Eya. Batala le yana tsele le yang maushu. Anta tsamaya. Ba bona gore he ke yona biyona le maqeba ka matsong yana a fihla a manganga yana ya. Bjale kwana nyurile go sabitse ka letson le letona. Bjale mo ne ma ditseng bjale ha o tletse phoso tla botse. Ana de re di shebe. Bjale o di tlapitse o di bona ba keng ka mo ga yona. Komello teng a dukeng a mo ka poetsa le bang. Komello teng a pa eo. Jwale be ke. Ha re etse re tla utlwa o bona o etsa la kwa. Lenaneo lena la nyaka fatana mo Africa FM hopola ya mo mamedi hore o le tliseditswe ke le hakola ditaba la phutsela tsena le tsamaisana tsela le lekala la bophelo ka tshetso ya ditšhelete ya mogatlo wa UNICEF. Re tla buisana le monghadi le Tsitsi Makue go tla ka mane ka Roma. Sepolesa sa ba se phutile setopo sa mohlankana wa mogotla ka magaga ba sino le mane mateanong ano ka ya diphiring le ya Matawa. Matawa ke no ka e tselang ha o ya ka Popa. Ke Matawa. Jwale ne e hlahang mona ye o e tshelang mona le wa tateng. Pela ntate Paseka mono ke diphiri. Yena o tlo e tshela mona Masiano ke ha pele ke na phutiatsa. E se kopana le go. Ha o tsebe. Kai Matha iya. Mamedi hapa re tla buisana le ntate Mosola Pita wa mane Mahalesuku motseku ya ha Morema o re molano wa hae o ile a bolawa ke banna ba le botho. Aya nyewe
Re ke utlwa ona be ditaba tseno di hakae o fihlela jwale ha re ntse re metse nna di teanya matha ka lebelo re utlwa motho a fasuweng ona o fasuwe molato wa butuaka ya le teng oho o ntse a ile mmamedi ke re ke tswele mo ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lona ese monna bonedi ho etsahala ntho ka tsona ngwanana go ngwanaka a ko bone kgobo ya ngwane nona e hodile ha kakang ebe o kwetse ka enge ke etelleng mamme o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela seyalemoya se sebeletsang ho akofisa merero ya matlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba ipapisitse le lentswe la godimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsohle tsa Lesotho metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshukudi ba hao jwale ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle Africa FM seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba Dale tianyi hey mbena motho ene ku Aisha udimoleta sofa zimo na lende mato yalo tsago go fitalo tsa matranda ba mo kutanya mona ha mate go tlhabele go le sa ka ga mabanta ke a le bua motho ha mateu go le sa zo sa ga mabanta ke butla pele o tla taba pele re ya sepoleseng mo fetang teng ke o kae ha mateu ke pela o kae hana Hafo chane jala go je sepolesa sa ga mabanta se sebetsang mo batho ba ba hole ha kae le wena Ole amaminya ko ba Google ke sa utlwe sebaka sa ka ke qala ho se utlwa fela ya mohlomong sepolesa sa ga mabanta sa se tseba ha mateu ba nkile tsela e yang kae pela Hafo chane ke kae o ntse o tsamaya kapa o eme ka maoto ha ona le motho fela o ka mo botsang dibaka tseo tse mo mbena dibaka tse haufinyana le mo tse tsebahalang ke difeng Gapo le boya ke ya majwalo he Gapo le boya ke ka hodima mantsha ke ba ho kae batho bao ba nyoloha ho kae ha o sheba ba le ba se ba gen se feng ba eme ha mateu
jwale mapolesa a go maka ano a ga mabanta ha ka potlakela mono a tla fumana ditaba tse ga le wa ntatwaka nyaletanye ga pole ba ya mo ha Mateu ha Futshane re letsetseng re bone kapa motho a nang le dinomoro tsa mogala wa Futshane kapo wa ha Mateu a re fe hona jwale molaetsa ona o tshwana le ko o fumaneng le wena o fumaneng WhatsApp nngwe hlano ka ntle ka qetellong re thuseng ke shebile molaetsa mabene ke se ka ba le wena ona le ona re bona re thuseng ka dinomoro tsa mogala wa Futshane le wa ha Mateu bo haufinyana ka pole boya dipudi tsa bakataba bana o tsa dipudi ke dijelalo tsa motebo mme no mo utlwele ke utlwela ka ntle khotso mme ha go feta ga mabanta o re ha mantsha o re ga pole boya mpa wena o mo cancela ga fa dinomoro tsa magena ano ka mo bothela re thusa mo le motho a ba fasha mola le manna iko what ka mona hayo dalete ya yo fumaneng ka mo ha re shebele ka nna ba dumetse bona jwale re kutlwe isang dinomoro tseno mono utlwana go etsala jwa khotso ena motho o tshwentse a mama lebitso la na le leng ke ha Futshane jwale ha Mateu ke ka boa le boanyana hanyanyana go motho o jere se re tlhoka ona je ke dinomoro sebaka sona ka utlwana se o kae yana tangi ntate nnete re thuseng ka dinomoro tsa mogala eno mono re utlwa bona go etsala jwang kapa tsala botho leno motho a ka fasha molaleng a ba kgathala bana nalete motho a ke ba fasha molaleng a ba kgathala dinka ntate Erik ke bone ka mona na molaetsa ona o reng jwale ha o fa mokgosi o thusa motho o sena o itlhalosa bothata ke hofe ha o itlhalose keng mapolesa ga ba banta ga ntse re batla mogena lona le tlamebe se le fasitse hantle le politiki jwale be sentse le tsamaya ha re yeng nyolosang a mantsha le mo na motho a ka fasha molaleng o tloa o se ha re yeng go utlwa ona go etsala jwang ka mo hela man da rete anya o ile jwale le go kana rete anya go utlwa ona re etsa jwang ha Futshane ha Mateu le galong ha Mampho
Na mapolesa a mabantana le koloi. Nya ngile ka bona koloi ngotse ka mala na Honda Fit ka mo. O mai teng Honda Fit bona he. Wa bona he. Ntse ke tseba go tla ba je. Ntse ke tseba. Ke ntse ke tseba. Mogala wa ka ke yona nthusa ka mona. Ndale teng ene ka ba bile kae? Mogala wa ka ke yona nthusa mona. Ke utlwana motho a ka ganna o tla mosema. Wala e sebetsa ka pele mogana wa ka se ka batla ke tlo ya kwana le kwana mona re sebetsa ka nako batla e leng yona mole tse re fetse na pa etseng ke tla o heletsa ka lebitso wa ke tla o heletsa ka lebitso o di yati da le teng yona o ile ka ha ana motho a ka ba fasha o tloa o se mo fihleletse ka nako e go tla ba le phoso go tla ba le phoso go tla ba le banna ba tla fasha ka polao ya motho ka maikemisetso mapolesa thibela ntlo la molao ke o peletsa ha ke sa ke lona fela ba fasa batho ba ke ba fasa motho o tla o se ibe kana go ena tse ba mafasing ka nnete mogala wa ka ke tla o heletsa o die wena le kgwana o no bua fela go mpe bo buile di kela kwa di kgotso ndade go batla motho wa mono ke buela o sekana go etelele eya kure sekana go etelele ho to kole ya ga mabanta qhuba ke ntate mkuatsa ga le mkuatsana ga nna he re hlalla mateu e tle bontso nthetsa bana tefo e tle bontso nthetsa ha re ga mabanta mo motho eno fa shio tla o se ngotho go ile bile o kgathetse o tla ga o wa banako ha ba dipudi di teng a tshwa di ntshe ha ba dipudi di teng a bona di uka ya di ntshe ha se ka tloa itlama ka baka la gapo jwale le mogamme mona le ne re teng ntsa ile hape tla khutla na batho ba mateu ha re ye batho ba mateu tla mona utlwa mogana le yana wa diega mona mogana wa ka ska ba diego mogana wa matifu ga tla utlwa bona nda ditanye tla hlae meka metsotso ya gona yona e supile pele hora ya botshelela metsotso ya gona e supile pele hora ya botshelela la batho ba mateu mapolesa ga mabantana le ke le ba santsa a etsa wiwi ya kwa
bona bana o di amateu ela ke ba ka se fole sa kene ore jale tanye wa amateu ore kile mamedi re mamedi re Ditlhoko tsa ba lelapa la gago ke Paraterosa le Imedian e bobotswang mo Africa FM dikgwebong tse nne tsa gabo diphomphethe tse fumanehang botlhabothe o ka letsetsa 6402 le 5 tse nne ho monghadi Tshitanyane Tsiane ke bua ka sephomphethe ka sebele. Batho bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletse mofumadi tshwara jwalo ke mo Afrika mo haholo alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masia dibobothwana e thusa masia ho hlola meleko ya ho tlola hape e thusa kgahlanong le letsejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 212. Mabele motla Africa FM mo mohaleng kwano re se rentse re na le mme mabitso a ke mang a feletse ya mfumadi o tona le motho ya fasitseng a hao mo hona le motho a fatsweng a tshwereng a utsitseng dipudi ntate taidi ga phuthudi o kae motho eo wa dipudi o teng ntate o ntsa bua kere ntate o ntsa kgona ho bua jwale ke theko le yena o ka tseba wa atamela yena ka mora nako e kae mfumadi ka nako mutla ke atamele pela bona o ntso bua jwalo ntate ya mme re ke re bua le monna eno re utlwe kwa ho kae motho a hatang o entse jang mme motho a hatang maAfrika o motho o entse jang ho tlo utswa dipudi tenne hatle motheng ehlabane leshome le metso e mene jale motho o wa dumela ke wa o kae motho o jale banna ba motho wa hae no ba ja ba morata mphena o bua putsalatsong ya mo Afrika mona lebitso la ka ke hlaho ka mpaleng wena o mang ntate Tsokotsa Lepheane o Lepheane mang Tsokotsa ho etsahala mo teng ya magana Lepheane o etsahala bang ya ba o ne ipatile kae motseng kapo hara naha jwale bontate ba o fumane jwang hara naha motho yo ana tlo fa dipudi ke dipudi tse ntseng jwang
A dipurta iso son ba so ha di dipurta iso di ngati. O di utswitse kae? Hanje bana bana go bua hantle ka tsenya na lenganda. Wa mogwae o fa dipudi tse o tsweng. Nna se mo phanda de ka tsenya na lenganda. Na o qala ho fa. Oya lenganda ke ka la nba wa le mo ntona. Go ala di bua nga monana. Ye ntse ke le tsitse ke le khaiteng bana. Gauteng o re etsang? Ante ke le se ka ka banda de. Jwale o dipudi tse o no tlo etsang ka tsona tsa o fang tsona? Ke le ke le nganda. Fala o ntse o tsaya ke tsa boshodu. Oya lenganda. O tla di bua ba di sena bobeisi. Ya ne ke ne ke le nganda. Jwang o sena bobeisi ba tsona? Ha moganana o botsana di tswa ka yone o tla reng? Ha moganana sa mpotsa ka le mona ke palena na ka bona le ka ga di ka ga ntse di ba ha Ditokomane tsa tsona di le ho kae? ditokomane tsa tsona ne di ha le tsona nna ke tsena tsona ditokomane le ka ga ba fita ba re ke fa e di a mofuta o di a mang ke fa ile ne ne di a wa le ka ga ke ka na di ka la go bona le nna nna He nna di bua ditaba tse hlakileng mo. Bua ntle utlwala o no tlo reng? sa mpo santasi Ha sa o botse. ha sa mpo di ne ke tsena mo di santasi O le modi kae? Bua ka Sesotho ke utlwe. Dilemo tsa hao re di kae? 28 a kere. Ha e sa le wena o kila nna bua dintho tsa boshodu. Jwale o tsebella ka hore na o tla di arabella jwang? Jwale re ntho eo no tlo etsa o qala ho etsa. O bolelang hore ha o qale ho etsa fela o shego ntho tsa mofuta o. Dikgomo tseo no di utswitse kae? Ntate? Hela ntate, dikgomo tseo no di utswitswe ne di hlaha kae? Tsamang, e ne le tsamang. O no di utswa kae tsona hona moo motseng? Ha ke re na moo wa botanki o no di utswa motseng wa botanki. O ile hore le a fanana. Yena ha o fa dikgomo tsa botanki wena o ile wa mo fang. O no tlo mo fang. Ya mang? Ka dikgomo tse kae? Oh, o no tlo mo fa pere ha o file dikgomo tse kae? Tse ding di ya kae? Tse ding di ya kae?
e le ono le siyo ha re tla o mona dipudi ntse o no tlo fuwa dipudi tse kae wana tje butla tseno ke tsa hao tseno ha re tla le mona he wena o no tlo mo fanga o file pudi tse tsa motho o mo feng ha ile mo le sebeletsana o re motho ena le sebetsana ga diphoofolo go hlalla batho ba bangata mona ba bontshang gore ga se lekgetlo la pele o tshwarwa kapa o amagangwa le ditaba tsa boshodu na o jalo le piane o qala o tshwarwa ka ditaba tsa boshodu kgetlo la pele o ne o tshwarwe kae butle wena o rata gauta kwa wena o rata gauteng ya bona o monate gauteng kwana se o no utsitse tsamang mo semongkong ke ne tswana tseno o lokile jwale ke tsena hape o itse o na le tse ding ke difeng o qadile ho utswa o le dilemo di kae oh o lekane he jwale ke dikgomo tseno motho o tlile wena ke eno hape o tla wena ka ditaba tse tshwanang tsa boshodu ke o baneng ga ba batla go sebetsana le wena ka ditaba tsa boshodu o re netefaletsa kwang fela ho jwang o utswa ha ho monate ha o monate hobane o tshwerwe ka pala ha o sa tshwara o ntse o se monate o beile bophelo ba o tsietsing wa fela o ile o ntse o tseba taba eno o na le mosadi o na le mosadi o so ile a nyala o so na le kgarebe e a tseba go bua le wena o tsamaisa diphoofolo tsa boshodu o sa tla bona fela mohla o ntso nyamela le bosie bo seng o tla o ganna go lekane he ha re tswa le mona he o so tshwerwe he go etsie jwang o lefa ka eng o na le eng wena ona tje wena o ba o bua ka mokgoswaswang ba go na le motho a na le diphoofolo mo tebong fa le ba tsebena di teng ka padiyo
wena wa shasha wena o ntse o bua radio mo oh mamela o ntse o bua radio ngayo jolo ba langa o ntse o shasha o itse o utitsa dipudi tsena kapa o di utswe dijo wa di fuwa o lo di kenya o tsaya mongwe bane ga ona dipudi o itse o ne o tlo fuwa dipudi o bane o lo di isa o tse motho e mongwe a kere ga o di ise o tsaya o keng ga o di isa o go lokile go thwe e sa le o fasha molaleng go thwe e sa le o fasha molaleng o fashiwe kane o fashiwe kae na o ya ka latsa hlana mogwabane ee o kae motho ga re etse tsena ya mogale phena re katele o emetse dipudi tsa bošodu jale beng ba dipudi ba fihla dipudi di so fitlhiwe o no emetseng mo diphoofolo tsa bona se ba di setse mogao di utswe o besitse pone ya mang hai na banna ke ya lapeng tshwara jalo o nwe metsi ke fetisa dintho ke tsena mola utlwa ee wa bele mo tla Afrika fa me re fetele mo ha butile bia hai khona to la ba lo ntse re thetsa mona be so bile o tlhake ditaba tse ngata tse re ne re sa di tseng ga mo ya mmale bina ya kae ke mang a engile wena o pata ditaba bele o tla baka ditaba tse ngata bele le o ntse o pata empa o itse wa qala ga ona mo kileng wa meya fela bele o ntse o hlabo ga monya mmalebina ga mo etsa tse bang o tsebeletse ka go wa e tseba wena le tshele ke wa semonkong ke enwa fela o itse ke habedi fela o swalo wa gago wena hle o bana o tlana mashudu mo etsala kwa wa tseba go butsala tswe ke ya modimo wa tseba go sa le ma se ke sa modimo a kere nte se reng se ntse se reng wena o utlwile ga o se mametse oh wo se mamele bosiwa o utlwitse oh o se rata eng
Oh. Ha re qetela di le pele ke tseba ho lokolla. Hona tjena o itse o batla ho lefa ka dipudi bonyane tse kae? Jwale o re ha ona yona o tlo etsa jwang? E se mashodu a mang. Ntate? Ba lefile. Ee. O e kgotlisa kang o sa sebetse kapa o lo utswa hape? O lemme kang o sena diphoofolo? O lemme kang o sena diphoofolo? Oh. Jwale o se emetse fela o bolella wena o a hlola jwang o tseba o lefa. Bonyane ha o shebile o hakanya go tlalla o fihleletse kae? O tlalla o fihlela bonyane a go lefa bokae o tla amohela bokae? Butla moetu hao ke eng? Le Pheane wa bona o hana o bolella ntate Hlau nnete ya hao. Bana ba maraka be ba ntse ba tla ho wena ka dinku tsa ntate Mahlomola Motjhaki ba ntse ba etla ho wena. A ho te ba tsela e tlang ho wena ona jwang? Ba utlwa go tshwere ba le sa le ba ntse ba go batla. O ba lebeletse? Bo ha wa tshwa o utlwa go batla. Ntwana etsang hore be le piano ntse o tlola ditabeng tsa boshodu ke o ba le nga lebitso la o le ntse le tlola dintweng tsa boshodu. Atjhe ke le piano ke diramo ke dipudi ke dikgomo ke dinku ho ntse o tlola le piano fela wena o go ntshoneletswa fela. Ha o di tsebe ba sentse ba tla he. Ee. Ha ona bothata he abuti le piano. O batla mapolesa a tla kapa o ntso lokile mahokeleng mo? Ha ile o tshwarwa ke mahokela le mapolesa o batla o tshwarwa ke ba tshwana kang? A wena o ba tshwana kwena tse bana ba tshwana ba fihla ka intlese. Oh, tabeng ya o tshwara teng ha ba o fasitse o ukwi ka o hloka ho ba diatleng tsa ba feng? Jwale motho wa dipudi di qetelletse le sa kopana ho hang. Fela o dipudi tswala di utsuwe. Dipudi di utsuwe wala o lo di kgahlametsa. O lo di rua tsa boshodu. Ebile o tseba hore ke tsa boshodu. Na o bona go boshodu bo ba lona bo bena ha etsietsing jwang? O bone molemo wa bona ile o feng?
e fela o bone molemo wa bona e le o feng ka se ka o tsena ba na mo ba bona na bo tsena bana ha ke so ke na ke go tsere ya ga jan ka o ka ho lokile ya magala le piane na o bolotse wa bolla wa ya sekolong o ba di o fella kae jwale ha o ntse o tsamaya ka dihlabeng ka moo o sa bolla ha ko bona yane go tla teala le bona wa o itsamaela fela ke ga ke yona na wa e kena o ka se fe moruti tšhelete go bana wa tšhelete o ke ya modimo a se ya moruti nka mogela o lokile mogala wa ka ge le buile ge se re tla utlwana pheletso ebile e feng ha se ya hae ha se ya hae o re di o kae hai o tla ditaba tse ngata ka motho ena a go tsweletse le na le yena ge tla utlwa ga le wa mme le pereda le tea o ya tšhesa ke leshala hai da kukana mona go thwe mogotso hallo ndale ei o mang to a bona le teanye o lokile le gwa na le teanye le gwa la e lokile la mona ei bo a tlontlola magwagwa gore le piano wa ge senyetsa e se le piano tateno a tswang mona a o tile piano yana a ekgo o ga ena ke ba fa moruti tšhelete ba ee ba gotile tsabisa batho ya kerekeng jale o wa ukwetsega ke salaba sa modimo a fa swa molaleng motho ela gore a fa swa molaleng o ntsa le gantle ka nete gona ge le ge mathela gobane ge a ka nete motho a ke ba e tswa bualo ka nnete ke a botile piang yana e le go amana le abuti ditebo le piang ya le a yantša ge re ka tate na o sana le mo go lokelang go ge teng abuti letsitsi makueng o mo utlwile abuti letsitsi makueng o tlhaka go ama ka mole wa kwa ke kentse sekolo se setle o mo utlwile a o tla ka mogosi ola wa stopo mole go ya teng o ruteile
o ya te o itse go teile teng le go tlokela kae le go tlokela kae o fumane ya o kae ha re ya tla utile piane ba bua le bona ka nna ba o fa le piane hape Ole kile. Mabele re feletse na de tia ye wena tsa ba.